بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan, mga kamay Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala waktu ini, long ta biya nasim biya mga bisara sin lima bayad to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kalau ini pagpangadji sin kita long ta, adlawan sin Sabto atau Ahad atau kalau hasusungon insyaallah subhanahu wa ta'ala maawon na in Sabto iban sin Ahad bang biya mga humayang hayang biya mga pakaradyaan ta insyaallah ta'ala. Manjari ha waktu ini in pangadjian tahambuk deng hadis qudsi deng Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in laung ta dahin ha Tuhan Rabbul Alamin, wayroon na limabay, dahin ha Jibril alaihissalam, amuin diritso na siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis, riwayat din kan Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري. Ini in hadis qudsi yana sinagi in hadis qudsi wala limabay ha Jibril alayhi salatu wassalam in yadto magtoy ininimaog deng Allah subhanahu wa ta'ala harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari in hadis ini sa lingkat-lingkat longta amoy in ipagkukugkuyag si mga sila bariman labi-labi na tuod bariman amin aun sipat nila nakabidda dahil katan bariman longta atawa nagdaraawa bariman doon hay ni sarab long niya biyay ta doon hay ni parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Hisiyo-siyo in kumuntara ko long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot unhaon waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kain sa kaula-ula hisiyo-siyo in kumuntara ha mga ini wali ko at niya dahon sin Allah subhanahu wa ta'ala magkuntara. At niya kuntara niya. Tanda sin kuntara niya
Bita niya roon na ini fakad adan tuhu bil harb. Haadlaw akhirat, sukaton sin Allah Ta'ala im mga manusia. Ini, haadlaw akhirat, dahon niya magbuno. At iniyari mga kabtangan ini, tungod paparkala pagbuno, mahunit amuin lang ta, dahon kao sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magbuno hadlaw akhirat. Sa kaula-ula, ini pangatuh lando mabugat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaniya rin di hababaw singgumi ini. Doon hay ni, aun sasabutan doon hay ni, atawa nasabot lang ta, tungod paparkala sin ini, dahon sin Allah Ta'ala magbuno, inipon hadlaw akhirat, harwa parkala. Kaysa niya rin nahahadis na sabot ini, amoy in dugal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin umatukan niya. Hikaruan niya, nasabot doon haon, hatungod parkala, ini pagganda riba. Damikyan beta doon haon Ibnu Abbas, in tungod paparkala, siyabot doon haon, imian lang nin Allah Subhanahu wa Ta'ala, haipon, amoy in maggaganda riba hadlaw akhirat, khud silahak, kawa along nin pakukus mo. At iniya, ianon sin Allah Ta'ala, kawa kau pakukus, bang ka umatukako. Adlaw akhirat. Parkala, mabugat ini. Bihan. Bang amin, sukaton kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahon magbuno, lando mabugat parkala. Na dua, biya sa kaulola, in amin hinang doon hay ni, amin long tadimihil, ini, atawa umatulong taha amin mga sila ini walisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In walisin Allah Subhanahu wa Ta'ala mo na yung mga maksud niya ron na gapi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab immaana lang niya sinamuin pag ianun doon haon amin wali in lawan niya amunain pangato. At yun sa kaulo labi hibutang tabangkato ha ngan sing kita manusia. Ingkatan si makasikay mo, bang aon tao duma atawa mangalo kay mo, magmahi sila. Kung kabihad to, magmahi yung mga tao malasa kay mo. Bang kaukaluhon sin tao, labi-labi na, parkala o irondosa mo. Misanda ko man lang sing kaywanan manghawid din mga tao. Bihan. Nabiya din in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab may tainin na hinang doon hay ni habihatin Allah Ta'ala magmahi. Haamin wali niya, sabab muna in mga pagyanon mu'min doon na ini, amin wayroon na hinang nila do sa pamano siya. Wayroon maksud nila ununubat malengkan magpasampay sinaka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way maksud nila ununubat malengkan magtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, manjari may takarukalan si manusia. Amad to. Biya lang kasing jimat to ha mga ini kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin sambil kampung nila bihan, diya sila nagkuntara. Sin, wayroon hinang nila dusawang sulag uno-uno kanila. Wayroon maksud do kaing ding si pagtaat sa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Himinang hadya simpiang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lumay dang ipanglangan, manjari may ta sila astulan. Habihato yung butang niya. Ang paimpagyanon wali roon haynisin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyan to sintuhan Rabbul Alamin. Bang niya mapi na, inipon niya, wali niya, long niya, biyay ta doon hayni, aparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim walahum yahzanun. In wali sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pion niya, tinamay nang niya wali, wayroon nakabukaan nila. Hati niya, pag magmahin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila, wairong kabukaan nila rin di hababaw sing gumini. Wala hum yahzanun. Iban wairong kasusahan nila, halaw man sing gumini, uno-uno na kasusahan. Sabab inya to atas na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kataan. Nahisi yung pagyanon doon hay ni, wali sin Allah Ta'ala, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yung pagyanon wali sin Allah Ta'ala, ang una yung mga sila nagparatsaya, paamin, mapatot nila pagparatsayahan, piyang hindo sin, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kato taniw katantan diya simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyay ta kato. In pamaratsayhan na to katan pipi biyay ta kato ini. Di kita manjari gumawa din doon hayaon. Salta wajib in hukuman niya di ta manjari tinggalan hambukad jari nga nasabot ito. Ubos lang niya in sipat nila ini wakano yattakun. Amin mu'min mabuka himinang dusa. At ini nagaayad singkatan kakahinang amuin di sila mabaya doon naon kapikitan sin parkala mahinang sababi karuwal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na ini sambil biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala hasumuno ini sugpat sin hadis yaon daw niya wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Wayroon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon amoy ini pagpatisuok sin ipon uno na pagpatisuok sin ipon ini kakuyakan ko tuod amoy dahon nila ini hialok nila marikako daing sin pierdo ko kanila mimpini ko kanila pag ibadat dia akan ko kanila amoy nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kakuyakan ko. Kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haipon niya. Amuyin, diaak niya papag-ibadaton paharap ka niya. So, bangkaw tumunay na sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsusungin, lasa sin Allah ta'ala kato. Na, in mga sila ini, amin sipat lang niya, karena sinbuka nila, makahinang sila dosa, pag-ayad nila, di mamarahi kanila in pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mamarahi kanila. At niya, naglalag naman sila sinamuin, uno na mayanin, hikakanap nila sinamuin, kapataod nila sinamal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasawabiyad to, doon ha ini, biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin, sumuno, sugpat sin hadised to, laong niya, wa ma yazalu abdi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Banglaw niya masi-masi inipon ko, nagpapatisuok barika ko, ini sampay amo hindi nila butasan inhinang nila amin pagyanon nawafil. In nawafil ini amin pagyanon lang niya, ini bukon siya wajib, sumakawain ini, dia akan dasin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya, ziyadatan lang niya. Hati niya, ini niya on katantan, ganap, sin pierdo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, in sa kaulola, bang mo kitaon, timbangon bihan, in pierdo, iban sinamin pag-anon nawapil, malaggo impiagbidaan niya sin pierdo, iban sin, ini, napila pag-anon. Amin, biya mga lariyad to, ipagganap mo maduriyan. Sabab, doon ha ini, amin, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon daing ha mga pagpatisuok sin ipon harap kaniya, daing ha mga pierdo niya, doon na yaon, inbukon kakasihan niya inamin ipon niyaon, in yaon manunjo kilaw niya, inamin pag ini hinang mo sin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi siya malaggo ing kalabyahan niya rin sinamin napila. Na, doon na yaon, sabab may taed to, impag-ianon napila, di mapadyato sin ipon in napila bang di niya hikatunay in perdo. Sabab yung pagyanon napila mag-akadiban sin pardo. Uwas mo hinangon in perdo, hinangon mo na in nawapil. Sumuno kaniya. So imana niya, di mahinang in nawapil, kandiri niya isa-isa niya, sumakawa, suway siya makaakadap pardo. Bihad to. Ang kan na magsusung in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, habiyad to yung kahalan, karena simbuka nila makahinang dusa, puspuson nila yung kaagagi nila, umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo buot patuhan Rabbul Alamin, bang mayan ing kasiyad to tumutog, dahil di hababaw sing gumini, sampay sumampay magtupaadlaw akhirat. Bihati namin piyupuhong sinipon, amin makusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lang niya, doon hay nibiyayta si mga ulama, ilaggo, sing kalabiyahan, sin pierdo, dahil hanapila, ini intimbangan niya lang niya, lipaton in napila makauno yun, makakapituan.
Di pa makatimbangan. Hahambok piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuatin namin lago niya. Na, hasabab yung tulong niya, bang masi-masi inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya, tutog siya nag-ibadat, tiutunay niya impyerdo, sa ata tiututuan niya namin nawapil yaon, namin ganap yaon, bihan, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa hinggalaong niya, kumasinatuda ko kaniya. Bihan. At niya magsusong inlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya, habihad tuin, amin kakahinang niya. Na, doon hay ni, unuin jumatubang lumasin in Allah subhanahu wa ta'ala, haipon yan. So, aun niya long ta jumatukan niya, hakabuhi niya. Bukon sa long ta amin hadlaw akhirat, pat malain kan diha kabuhi niya, aun jumatukan niya, pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hapal sa baban, hindi siya magtinggal simpyado. Ubos iurol niya pa in nawapil. Kaya tataod niya in amal niya. Na, laong niya roon haon, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, Fa'ida ahbabtuh, apabila kulong niya kumasina kaniya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. In akulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amoy in pangdungog ko, amo na in pangdungog niya. Sa sumakawain ini, di ilan tadya long ta imaanan niya yaon. Sumakawain kamaksuran bukong bihad to. Di man jari in pangdungog sin Allah ta'ala, mo rin pangdungog sin ipon. Sa aun maksud niya, indun hay ni, di hilan talong tamaan na piaagad taha amoy in jumla yaon. Long sin anggalis, ha, literal meaning sin ini kuan ini, sin amoy in hadis ini. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Iban in ay pangdungog niya long ay pangdungog sin amin ipon yaon. At iniwi sa kaulola mo na pangdungog sin Allah subhanahu wa ta'ala, impangatod pangdungdung sin ipon yaon, amo na pangdungdog sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin uno niya. Wayadahu allati yabtishu biha. Iban sin pagpakay niya sin lima niya. Abi sa kaulola long niya lima sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagpakay niya sin sikin niya. Warijrahu allati yamsi biha. Na, inyaon lang niya. Sumakawa imana niya bakong bihati maksud. Imaksud doon haon, in apabila in Allah subhanahu wa ta'ala kumasinahaipon niya, inyaon paratungan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hidayat. In sa kaulaw lahalaw hidayat na siya. So bukon in pangdungog sin ipon niya, ba't amo na in pangdungog sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan in pangdungog sin ipon niya on, katantan, wayroon dungugon niya buat malaingkan, amin katan marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad to katan. So in sa kaulaw, laing niya on hidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunyukan siya pabihato yung kahalan niya, bang lumasa na kanin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan sin dungugon niya, na siya dumungog sin, ini amoy ini mangi. Di simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya wa idha sami'ul lagwa a'radu an. Bang siya makarungog sin mga ini pakaradyaan wayrong kapus paiddahan tumangkis siya. So wayrong kalakihan niya. Di sin mga uno-uno na karungugan mo ha kakikiran madtubihan at tawhaw-nuhuno darukal di siya sumuok madtuwang siya halam hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wayroon dungukon niya, sinipon niya unbat na laing kaningkatan marayaw. Wa idha sami'ul lagwa a'radu anhu. Bang siya lang niya makarungog sinamuin lang ta suara amin wayrong kapus paidhan niya, di magpaidda ka niya, in siya tumangkiring mig. Di nga amin uno yun. Imana di siya magpanglamod-lamod sin parkala wayrong kapus paiddahan. Amin hikalopas sa jasin waktu. Na, amo at timpagyanon bihan. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Ubos yung pangdungdung niya, bihan, pangdungdung niya, amoy in longta, wayroon jato niya, buat malangkan ingkatan marayaw hikarayaw. Bang siya makarungog himumungan, bukon marayaw, insambong niya marayaw ra. Bihan. At niya, kiyugdan na siya sinamin hadis, bihita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, panghindo kato, bihan, ami in
In katan sing karunguan mo mangi, tabunan mo sin marayaw. Katantan hinang mangi, tabunan mo sin marayaw. Bihati na mo in panghindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At iniring nga mga kabtangan, di siya mag-uno, di siya magpikil si mga yadto, bang siya makarungog kabtangan, bihadto ra in hinangon niya. Laun niya, wa idha khatabahumul jahiluna, qalu salama. Bang aun, biya mga kabtangan si mga tao jahil, amin bukong marayaw dungukon biha, bukon kukunahan sambungan, na ingkwan niya katantan, biya da sinway. Salamat da kaniya katantan. Kabtangan mangi, salamat da kaniya. Kabtangan, uno-uno na kabtangan, amo hindi kapagpaid da si mano siya, lang tawir uneto kaniya. Di siya magpanglamod-lamod si mga pakaradyaan bihad to. Amo yun to. Na, damik yan, iliman yari niya pag-usalon, pakayon bihan, paamuin, uno. Ini, dahil mga sipat, di man jari hinangon bihan, sambil biyay ta doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mu'min iban mu'min magtaymanghod, in muslim iban muslim magtaymanghod. In pagyanon muslim, amin maparihara niya in taymanghod niya muslim sin lima niya iban dila niya. Di siya magbisara mangi, marayaw na hadjakatan, bang aw bisara mangi, tabunan niya in mangi si marayaw. Bihati na mo in kahalan niya. Na, doon hayaon lang niya, damik yan, insikin niya. Di siya magpanaw bang bukunda in maksud sim panahon niya harap madto marayaw pag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala riha babaw sing gumi amwad to in panahon sin sikin niya harap madto sabab in siya halom hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hihidayatan siya katan pakaradyaan niya katan. Na law niya habihad to in kahalan sin ipon bang ha ini bianahad to in kahalan niya doon hayaon long niya wala in saalani lau'tiyan na bang inipon niya on kialasahan ko na bista ko na siya wali bihan hati niya bista ko na siya gapi may di gapi sabab in katantan in piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang niya na bukon sa dya impyerdo sambil sinawapil ito niya iurol katantan ikakanap sin amal ni. Na, doon hay ni, banglaw niya siya, kakasihan ko na siya, lumasana ko kanya, uno-uno impangayoon niya, lau'tiyan na ho. Doon hay ni, in pag sasambakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in, tahan totoo diril sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya impangayo niya. Wairong pagduwarwa. Biha. Wala inista'adani la'u'idannahu. Bangaon sukatun niya kako. Miki patilibon siya rin ha uno-uno na pakaradyaan. Uno-uno na piyaghalian niya. Biya sa kaula-ula, doon hayaon, di pa siya, biya ta doon si mga ulama, di pa ini, uno yaon, di pa siya akong makabungat simpangayo niya, tawang dumatong nain, tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Aun day sabdamikyan beta doon hayaon ini baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ta'arrab ila Allah pirraha ya'rifka fisyiddah. Ingatain Tuhan mo hawak tukaw mahayang. Ta'arrab ila Allah pirraha. Hawak tukaw mahayang masannang ingatain Tuhan mo. Si mana niya, ingateng katan piyang daakan kay mo sintuhan mo Rabbul Alamin, hawak tuya mga ukong kausasaw. So, abang kausasaw na rin ako makapaglag. Napuspuson mo hawak tumahayang kau, lawakon mo, at iniaon waktu rihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, o salain waktu yan to. Ipag-ingat mo katantan. Amo ating pag-ianon, mag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'rif ka fisyiddah. Bangkaw halawm kasigpitan na, dumatong na yung tatarangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niya, misang kau rin makapangayo patuhan Rabbul Alamin, di kau pasaran niya. Sabi may hawak to kau mahayang, titilusahan mo yung katantampiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sa diyaming pierdo niya, sampay pakataan amuin, miya makadapardo yaon hinang. Sambatan na si magbibisara, ingkatan lang niya sin sunna, hipanupak sin
katan long tanakuhila deng ha mga hinang mo pardo. Adakala kialupahan mo, adakala wala mo tiuod, yung mga yaon katantan, atawa atin yaon dahil doon dahil mga sabab, hipanupak din nga to. So, hasupaya madyukop inamin amalta. Naroon na ini, laon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangaon, pangayo, sinipon ko aming kialasahan ko yan, dahil ha mga ini, pangayo niya tarangka ko, nalong niya di pa amuin makabungatin simod niya, angan-angan sa jasim pangatayan niya, amuin mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong na magtuin tatabangan sintuhan Rabbul Alamin. Amo yan in lang ta pag ianun doon, pagmahi sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawali niya. Bang kita mapi deng ha mga wali sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in biyata doon ha ayat ini siyabot takaina, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Pag yanun doon ha ini, aming mga tao bang ini dumatong na kanilain kamatay ha lugal ha waktu yaon, baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sindi na siya papagsusahon. Way kasusahan niya. La khawfun alayhim. Way kasusahan. Sabab may ta, way kasusahan. Sabab indatungan nila masannang. Indatungan nila Allah subhanahu wa ta'ala, tiyatakamahan sila asal sinsuko nila. Doon. Hangkan na lang niya bang in maano siya, bihan, hari pa siya bugtuan sin manahot. Doon na siya ha, lang ta nagtatagad na sin wakto niya. Amuin hipakita kaniya in lang ta kaya sulat kaniya. Bang siya ta umarayaw, hipakitain amuin kaya sulat kaniya dahil hanarka. Nalong na ayan dahil narka mo, kaya sulat kayo mo. Kaya sumang ikaw nagmarayaw ka. Na sabab sin nagmarayaw ka, naayari, ipakita na kanya inamuin uno niya. Iminsulka niya. Na, pag kita niya sinaminsulka niya, kalupahan niya yung katahan, kasusahan, doon ha yan. Maignin susa niya katahan, doon ha, waktu yaon. Muna yung pagyanon, la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Way kabukaan. Iban di na siya masusa. Misandanin amuin kampung niya, kalasahan niya, anak niya, asawa niya, siyo-siyo na masuok ka niya katahan. Doon nagharaig niya yan yun na nagtatangis diurong niya katahan. Ay mo kamiwinan, biyanibiyayad ito yung kaptangan nila. Dari na siya masusa. Mahita. Sabab, hindi niya hikasusa rito. Muna-muna nawang niya kaya pasampay ha mga ahli niya in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan si misingod day sab kanya himihinang magtuwihan sininang ni. Na inyaon katan di na hikasusa. Sabab muna minsanin siya, betan sin Allah ta'ala, wayron nakabukaan mo, way nakasusahan mo. Nabeda siya siniyan, wayron da kabukaan mo kanila ini. Sababin sila ini, way kabukaan nila, way da kayo mo. Iban way sab kasusahan nila, way da kayo mo. Biya siniyan sin Allah ta'ala, ako na, in magtakin hayan katantan kanila yan. Ay naka magkasusahan. Aw na, datunganan mo. Nabihad to namin luparagbusin, kamaksuran lang takahupuan sin maanasin, hadisini, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kawaun na tuin, pangadyan, balikan tayo hadis, riwayat ng kanabi Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qal, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adani la'u'idanna. Laong niya roon hayaon, naltuod in Allah subhanahu wa ta'ala, nagparman na hisiyo-siyo in amuin kumuntara atawa duma ini kumuntara ha amuin kaya pagwalihan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya siya in kiyuntara. Sabab sukaton sin Allah subhanahu wa ta'ala hamangayad to hadlaw akhirat dahon sila magbuno. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala
pakad adantuhu bil harb. Na laong niya wayroon ding ha mga ini pagpatisuok sinipon, uno-uno na pagpatisuok, kakuyakan sin Allah Ta'ala, makaliw ring simpyardo niya. Ang mga tuwing kakuyakan niya tuon. Na, wa ma zala abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Na banglaw niya, di iyaon, ini mamarahikan niya, impyardo, hihinang niya katantan, sambil tiyututukan niya sambil sin nawafil, doon hanlaw niya lumasan na to, dako kaniya lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda sila sa kukaniya, apabila lumasana kulong ni kaniya, paida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Na banglaw niya kumasinatuda ko kaniya, na ingkatan simpang dungog niya, indungukon niya way naruwa indengsin, marayaw piyag marayaw ko katantan. Wa basarahu alladhi yabsiru bih. Iban sin pangdungdung niya katantan, way rundungdungan niya bot malaing kanaming katan piyag marayaw ko, amuad tin urol niya, wa yadahu allati yabtishu biha, iban law niya in lima niya pakayon niya nadjakatan pamarayaw piyag marayaw kulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rijlahu allati yamshi biha, iban sinsikin niya pakayon niya inihipanaw madto pakatan piyag marayaw kulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in sa'alani la'utiyanna, bang siya mangayo kako uno na pangayoon ini kako inyaon inihirul kulong niya kaniya saruon doon, wala nista'adani la'uidan na, bang siya magpatilibon kako, ha ini uno na pagpatilibon niya, inyaon katan dumagpak kay niya lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, haipon ko yan. Naamon tinapasun na to, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, kawaon na to, amin mahinang kita ni wali, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasupaya wayron na kabukaan na to, wayron na kasusahan na to, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.